twongeye twahawe indi update muri P-Apps ya Pi Network. Yes bapayoners, nababwiye yuko ibintu byose dukora bigira ingaruka. Uyu munsi rero bongeye baduhereje indi update muri P-Apps ya Pi Network, aho bagarutse kuri Pi Today batwereka ibyagezweho ndetse n'ibyo abapayoners benshi cyane bagiye bakora kuri uriya munsi wa Pi Today. Muri make rero ni nko gushimira ibyagezweho kuri uriya munsi wa Pi Today nk'uko bari bagize gute babidusezeranyije. Ndagira ngo rero muze gukurikira kino kiganiro mbagezeho iriya update, hanyuma buri muntu wese abashe gusobanukirwa n'ibyavuye muri Pi Today ejo bundi muri uyu mwaka wa 2025. Icyo usabwa rero nta kindi, ndagira ngo tugendane kandi uze gukurikiza nawe ibyo usabwa kugira ngo nawe uze kuba wagerwaho n'ibyiza bya Pi Network. Yes, hanyuma rero mbere yuko dutangira reka mbanze mbaye ikaze buri muntu wese ahaherereye mubwira ngo ni ikaze kuri P-Mining TV, kuko tuzasangaho ibiganiro bitandukanye by'uburyo buri muntu wese yakorera amafaranga online. Iyo mpamvu rero nongeye kubaha ikaze mbabwira ngo we mushyashya urisanga, icyo usabwa nta kindi kugira ngo wiyunge kuri uyu muryango ni ukuri bukande subscribe, hanyuma ukanda no kunzogera tukabana umunsi ku munsi. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, ukanda like, sharing, maze usige n'igitekerezo cyawe muri comment. Yes, mbahaye ikaze. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe tugiye kwinjira muri P-Apps ya Pi Network, hanyuma buri muntu wese arebe itangazo twahawe na kwa timu kuri uyu munsi tariki 18 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Itangazo ryiza cyane rero ryagarutse kuri Pi Today, aho buri muntu wese yashimiwe byimazeyo bitewe n'igikorwa giyakora cyasabagwa na Pi Network. Yes, reka twinjire muri P-Apps maze turebe itangazo icyo ryaje ritubwira. Hanyuma murareba yuko rero twageze muri P-Apps ya Pi Network. Ndatekereza yuko buri muntu wese niyinjiramo ari busange muri itangazo twahawe na Pi Core Team. Iri tangazo rero riraza rigira riti Pi Today 2025 recap. Nk'uko mubizi ino tangazo ni itangazo ryagarutse kuri Pi Today y'umwaka wa 2025. Yes, hanyuma rero itangazo twarihawe n'ubundi na Pi Core Team nk'uko bisanzwe. Bayiduhaye ku tariki 18 z'ukwezi kwa karindwi ku isaha saa 8:06 za mu gitondo. Murumva rero ni itangazo rimazeho akanya gatoya, aho buri muntu wese asabwa kugira ngo yinjire muri apps yiwe arebe ino tangazo. Iyo mpamvu rero tugiye kurigarukaho, ndaza no kurisesengura mu Kinyarwanda dukoresheje ubwenge bukorano kugira ngo buri muntu wese abashe kumva mu rurimi rwacu uko ino tangazo yaje rivuga. Batangiye bagira bati rero Pi Today 2025 save incredible participation for the ecosystem challenge and the feature listed like P-Apps Studio and ecosystem directory staking. Congratulations to everyone who explored the ecosystem. Receive the funny digital prize, bring no code and real world apps through the AI-powered Apps Studio, and supported the apps ecosystem through ecosystem directory staking. Tap read more for the full recap of the event. Okay, ngiri tangazo rero baduhaye kuri uyu munsi w'itariki 18. Iri tangazo ryagarutse mu gushimira benshi cyane bitabiriye iriya challenge. Iri tangazo rero reka tujye kuri AI ya ChatGPT. Nk'uko tubizi ko ChatGPT
ni AI idufasha kutranslatinga ibintu mu ndimi zitandukanye. Hano rero twagerageje kuyihereza ino nyandiko cyangwa rino tangazo kugira ngo nayo idufashe kutranslatinga kugira ngo natwe b'Abanyarwanda tumva icyongereza tubashe kumva ibijyanye n'iri tangazo. Niyo mpamvu rero ntazahwema kubahereza icyatuma nawe ugirirwa akamaro muri iyi nzira turimo tugendanamo. Yes, reka twinjire rero muri AI ya ChatGPT, hanyuma buri muntu wese nawe asobanukirwe n'iby'iri tangazo ryo kuri uyu munsi. Okay, twagiye. Turakurozinga tab hanyuma tuze hano kuri ChatGPT. Okay, ChatGPT iraza itubwira ngo iki? Okay, kurikira ibya ChatGPT maze nawe wumve iri tangazo rya Pi Today 2025 ibyavuyemo. Okay, hanyuma itangazo ryacu riri hano, reka turebe. Itangazo ryacu dore ngiri. Okay, dore itangazo ryacu ni ingiri, ndatekereza ko buri muntu wese ari kubireba. Muri aya ko twayitranslatinze muri ChatGPT. ChatGPT rero nayo tuzayigarukaho aho igufasha kumenya byinshi cyane mu byabereye hirya no hino. Ku bantu bifuje ko nzabasobanurira uko ChatGPT nayo ikora, namwe ni karibu, ndahari kugira ngo mbafashe. Murareba n'ubundi rero iri ni rya tangazo nashyize hano muri ChatGPT kugira ngo ChatGPT itranslatingire mu rurimi abantu twese twumva. Murareba n'ubundi ni Coa Team ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi ku isaha 8:30 Coa Team 2025. Ibyo byose nibyo ni rya tangazo n'ubundi batugaruriye. Okay, hanyuma rero reka tu scrolling turebe icyo yatubwiye mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. ChatGPT yatangiye tubwira ngo dore ibisobanuro by'iyo nkuru mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Batangiye bagira bati Pi Today 2025 incamake ya Pi Today 2025. Itangazo ryatanzwe na Coa Team nk'uko yatangiye mbibabwira ku itariki ya 18 Nyakanga ku isaha 8:30 za mu gitondo. Hanyuma batangiye bagira bati Pi Today 2025. Pi Today yo mu mwaka wa 2025 yaranzwe n'uruhare rukomeye rw'abantu benshi cyane bitabiriye Ecosystem Challenge, irushanwa ry'ibijyanye na gahunda zitandukanye. Nuko batangiye batubwira, bavuze ngo ndetse n'itangazwa ry'ibiranga bishya birimo PAPS Studio hamwe na Ecosystem Directory Staking. Turashimira byimazeyo buri wese wagize uruhare mu gusura no gukoresha ibikorwa byo muri Pi Ecosystem. Yes, bakomeje bagira bati abatsindiye ibihembo batsindiye ibihembo by'ikoranabuhanga nayisimbyeho gatoya. Abatsindiye ibihembo by'ikoranabuhanga bishimishije kububatse porogaramu zitandukanye, kode n'iyingiyi ndetse n'izo mu buzima busanzwe biciye muri PAPS Studio. Hifashishijwe na Artificial Intelligence AI, kandi banashyigikiye ibikorwa byo muri Ecosystem biciye muri Directory Staking. Kanda kuri Read More kugira ngo usome inkuru irambuye byimazeyo uyu munsi ukomeye. Nguko rero uko iyi nkuru yacu yaje itubwira. Mwumva nukuza bashimira abantu mwese mwagerageje
kwitabira iriya challenge hariya marushanwa, ndetse banashimira abantu bagiye muri ecosystem bakoresha ariya ma apps arimo yose. Murabizi yuko hari staking, aho umuntu wese agiye gustakinga pi ziwe. Hari abakereye ama apps byinshi cyane twagiye dukora muri ecosystem. Urumva yuko ko team yagarutseho ishimira abapayona muri rusange, kugira ngo namwe mubashe kugira gute kubona yuko ibyo mukora bigera kuri core team. Yes, bapayoners rero ndatekereza yuko itangazo ni iri ngiri nakweretse uburyo ki nawe uzajya ugerageza ugasobanukirwa n'itangazo wahawe, aho ChatGPT yagufasha gusobanukirwa byimbitse n'ibintu bitandukanye. ChatGPT rero ni umuyoboro mwiza cyane, ni AI yakemuye byinshi cyane ku bantu tutazi indimi zitandukanye, n'abantu mutazi mwayifata ukayitranslatinga mu Giswahili, Igishinwa, bitewe n'ururimi wowe wumva kurusha izindi. ChatGPT rero abifuje yuko ndabafasha gukoresha ChatGPT, namwe ni karibu. Turi hano kugira ngo tujye dufatanya ku cyatuma buri muntu wese agera ku gikorwa cy'iterambere. Yes, reka rero mbasezere mbabwira ngo bye bye, hanyuma tuze kubonana n'andi makuru atandukanye, aho nisegura ku bantu mwese mwambajije ngo ese wadukoreye video isobanura neza guhera hasi kugeza hejuru uko Pop Live twayikoresha. Namwe video yanyu ndimo ndayitegura, ntimurambirwe, kuko buriya hakurya gukora ikintu ako kanya gite kiza kidafite ubuziranenge, wagitegura iminsi myinshi ariko ukagitanga cyujuje ubuziranenge. Hanyuma rero mwese mugire amahoro, kandi mukomeze mukundane n'Imana, kuko Imana niyo ishoboye byose. Kandi nababwiye yuko ikintu cyose wakora utiragije Imana nta kintu wageraho. Niyo mpamvu namwe aka kanya babwiye ngo Uwiteka akomeze abane namwe kandi abe mu ruhande rwanyu. Yes, bye bye.